Ekipe ya Arsenal yongeye gutungura isi yose. Inyuma yo gutsinda ekipe ya Atletico Madrid, iyi kipe yamaze kubona itike yo kujya ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League. Ikintu yaherukaga mu mwaka wa 2006. Igitego cya Bukayo Saka nicyo cyahinduye amateka gituma abafana ba Arsenal basubira mu byishimo bidasanzwe. Nyakubahwa His Excellency Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe niyabihishe, yagaragaje ko yishimiye cyane iyi tsinzi y'ikipe ifitanye ubufatanye na Visit Rwanda. Arsenal yabigiye kwegukana iki gikombe. Ese izahura na PSG cyangwa izahura na Bayern Munich umukino wa nyuma? Ese amateka azisubiramo cyangwa hagiye kwandika amateka mashya Arsenal yegukana iki gikombe? Iyi video rero irakwereka uko byagenze byose, ibyaranze umukino, ibyishimo by'abakinnyi, uko igitego cyatsinzwe, ibyerekezo by'abantu bitandukanye. Wowe icyo ngusabye ntucikwe n'iyi video, fata amasegonda 5 yonyine ukande subscribe, ukande na like, ubundi mwinjize muri iyi nkuru y'ukuntu byagenze. Inkuru yatumye nyakubahwa Perezida wa Repubulika amwenyura n'u Rwanda rukagaragara ku ikarita y'isi cyane. Hari mu ijoro ryuzuyemo amarangamutima n'ishyaka ridasanzwe. Ikipe ya Arsenal yongeye kwandika andi mateka nanone y'umupira w'amaguru hano ku isi. Yageze ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League, ikintu cyaherukaga mu myaka igera kuri 20 ishize. Ni umukino utazibagirana kubera yuko wahuje iyi kipe yo mu Bwongereza na Atletico Madrid. Aya makipe yombi ahasanzwe afitanye imikoranire na gahunda ya Visit Rwanda. Byari nko guhangana kw'ibihangange bifite intego imwe, gutsinda no kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga. Ku kibuga cya Emirates Stadium, abafana bari buzuye ibyishimo n'icyizere. Umukino wari ukomeye cyane, buri kipe ishaka gutsinda. Ariko byageze ku minota 44, umusore w'inyenyeri bakaba bamwita Bukayo Saka Ayoyinka yahise acana urumuri atsinda igitego gikomeye, ari nacyo cyaje guhindura byose. Iki gitego cyabaye nk'inkuba ku ruhande rwa Atletico, kuko cyatumye Arsenal igira igiteranyo cy'ibitego 2-1 mu mikino yombi. Uko imikino yagendaga ishira, uko iminota yagendaga ishira rero, ibintu yiyongeraga, abafana batangira kwizera ko amateka mashya yabagiye kwandikwa. Ibyishimo rero bikagenda byiyongera. Umukino warangiye gutyo. Nyuma y'iyo tsinzi rero ikomeye, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yaje kugaragaza ibyishimo bye yifashishije urubuga rwa X. Yashimye uyu mukino n'itsinzi ya Arsenal, agaragaza ko byari ibyishimo ku bafatanyabikorwa ba Visit Rwanda. Yagize ati: umukino mwiza hagati y'amakipe y'abafatanyabikorwa ba Visit Rwanda, mwakoze cyane. Arsenal ku tsinzi yayo ndetse no kugera ku mukino wa nyuma, ibintu byiza cyane. Aya magambo rero ntago yari amagambo gusa, ahubwo yari ikimenyetso cy'uko u Rwanda rukomeje kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga binyuze muri siporo. None nubwo Arsenal yatsinze yamaze kubona itike, amaso yose ahanzwe undi mukino ukomeye ugomba guhuza Bayern Munich na Paris Saint-Germain. Uyu mukino uraza kugena uwo Arsenal izahura nawe. Umukino wa nyuma akaba ari umukino utegerejwe kuza kubera i Budapest uyu munsi kuri tariki 30 Gicurasi 2026. Gusa uwo mukino wa Bayern Munich na Paris Saint-Germain uraba uyu munsi kuri uyu wa gatatu. Ese izaba ari indi ntambara ikomeye hagati y'ibihangange by'i Burayi, cyangwa Arsenal izongera kwandika amateka itsindira igikombe, cyane ko izaba itwaye Champions League ku nshuro ya mbere? Ubushize Arsenal yageze ku mukino wa nyuma hari muri 2006, aho yatsinzwe na Barcelona. Ubu se amateka araza kwisubiramo, cyangwa iyi kipe igiye kwandika igice gishya cy'amateka yayo? Abakinnyi barimo nka Declan Rice,
Martin Odegaard ndetse na Gabriel Magalhaes bagaragaje ko bafite ubushake n'imbaraga byo kugera kure. Iyi ntago ari inkuru isanzwe rero, ni inkuru y'ubwitange, inzozi n'icyizere. Arsenal ntabwo iri gukina gusa, ahubwo iri guhatanira amateka, icyubahiro n'umwanya wayo mu ikipe ikomeye ku isi, kuko ibyo iri gushaka nta na rimwe yigeze ibigeraho. Ese izabigeraho? Ese izatwara igikombe? Igisubizo kiri hafi, ariko kugeza ubu isi yose iri kureba kuri Arsenal, isi yose iri kuvuga ku Rwanda. Ibindi ni ukubitega amaso. Wowe urabona yuko Arsenal igomba gutwara igikombe, igihe kikaba cyageze, cyangwa uri kubona yuko Arsenal itazigera itwara Champions League, cyangwa umwaka wayo ukaba utaragera? Ibyo byose tubiganire muri comment. Nyaboneka ntugende udakanze like kuri iyi video, kandi subscribe kandi